Ithiam zilbano na zom kinutin. Tunya hi NDA kiti hi ipi hi a itinalu thei ding ham a hi lo le. Asunga ko IPP kibola Epia Phachom ham ti ho thuchin in sei di wahi. National Defense Academy or NDA kiti hi India adinga Tree Service Academy ti chu mun khana thil thum zil kop na thei masape na hin. Hicha hi Army, Navy le Air Force a officer hinom hon training abol now thiam zil na mun khat a hi. NDA exam hi Union Public Commission UPSC in kumse in ni vei conduct abol ji in. NDA 1 le NDA 2 tin zong aki he thei na hi. Kumse in UPSC in hichi NDA a lut na theiding exam date imama ho hi kichi ta in ahin su do ji na hi. NDA Academy hi Maharashtra gamsunga Khadak Wasla kiti namuna ahin. Amun sung mong hi ekar sang sagi velin alin zo na hi. Hichi ahin cadet ahilo le sapay ding ho chun kum thum sung hi physical le academic training anay ji na hi. Kum changin student mi lak gu makun lak sagi ki ka chan ho hin NDA adingin applyable jingun ahin la vacancy hi thom cha hekinin zalia ko na zanga ki ka la ho bo hi ji a hi. NDA selection ki boldan jong hi ha sata khara hi in aji chu mi zali zanga kila na dinga chu asanga simin kite na anei jiu a hi je in chi ho zo sila a chu a pen ho bo hung kila ding ti na hi. Tun abanin NDA lu na thei ding hi ga vekil 11 NDA hi class 12 chai sa hole 12 exam pejing lai ho en jong apply abol the hin. Army ho ading in na stream chu EP hi jong le akho na ima om point. Navy le Air Force ading in bang class 11 le 12 a physics le mathematics na la te angai na hi. Age limit ti chu na kum hi kum som lagu ma ko na som na ko chan ki ka hi a hi angain. Numei hi hen lang pasal hi jong le ani a det khen omlo ani a apply the hin. Jinei lo wang a hi ngai ding hi. NDA hi India mi se lu the hi point. Neighboring country Nepal le Bhutan hon jong alut na thei diu phalna akipi na hi. Masanga chu NDA hi pasal ho bo train aniki bola numei ho chu graduate azo ting bo le lut thei anahin tu hin wang numei class 12 chai pan ho jong Supreme Court in phalna apitain NDA lut thei hi. Tun abanin NDA written exam din mun neu khat ga sei ki lewhan. NDA exam hi ni khana paper ni achum chi ana bol ding a hin. First paper chu mathematics a hin chia chu objective type question zakhala som ni umintin hichi si chun mark zathum apu ding a hi. Aphat sung a hi le nidan ka ni le ake hi intin hichi paper a hin 1/3 negative marking kiti aumin a hi. Ti chu question khat na don bu di lawa hi le negative mark chi chun na mark chi ka chet ding ti na hi. Second paper chu general ability test GAT akiti in. Hichi pen hin objective type question zakhala som nga anein abonin mark zagup apu in a hi. Aphat sung hi nidan ni le ake ka sung mama a hin. Hichi paper a question hung kidong ho cha hile athang pi in English general knowledge science history geography le defense related topic ho hung hiting a hi. Paper khatlani na agoma hi mark zako hiting a hi in. Exam result hi UPSC official website a bailam cha mu jing the hi. Hicha lol hin na nei candidate ho chu service selection board SSB interview ading in kauna mu untin. Hicha hi ninga sung hi leadership mental strength communication le attitude lam ho a hi test abol diwa hi. Ani kho khat ni le screening test umintin hicha hin OIR a hi lo le officer intelligence rating test umintin cha hi verbal le non verbal reasoning question ho a hin do dio. Picture perception and discussion test PPT kiti jong tha ding hi. Hichi ahin abets in candidate zakhara kona zakhala somni ki ka la ho hi a khianun akau jivin. Hichi hol achun mi som sagi ho hi ahin nung sol jivin. Am ho chu screen out tia hi apai do jiu hitai. Adang ho changsi wang chu akiwat nili sung chu om kinun. Ani khoni thin ni le psychology test umentin hichi hin TAT ahilo le thematic appreciation test word association test situation reaction test le self description test kiti ho hi abol de hi. Ani thumle nili ni le chun group testing officer task le interview umentin hichi chun group discussion progressive group task common task le lecture le interview zong azau thasa kinin hi. Ani ngani chu conference day akitin candidate select ki bol ho se si chu conference in ti in aki heon ningania ki pai do kit zo si ho chu conference out akiti kinu na hi.
he chu ho zo si zowa akileng do si chi chu nithum sung hi medical test anei ki diu chi sung si a chu ata saw dam theina ding poimo ji a chu anna kha em tia hi hata ache ki diu hi chi medical test hi strict ta hi in na san dan nagi dan le na khumu dan nagu na chang ho ki san jong hoi ta che ki bol ding hi NDA lu theina dinga hi na san dan anim pena 157.5 cm na hi ngai ding a hi in numei ho awang neu khat anim zemin 152 cm chanbe na hi te ngai ding hi na khumu na vision chu mit be zawlawa 6/6 a hi ngai ding a khup tu ho jong kilalo a keng to chamdin ho jong kilalo ding chule color blind ti chu color asan a eng mukhen thelo ho jong kilalo ding ti hi chule na kamsung a hi lo le na ha ho jong adam thing sel ngai ding hanat kiti ho jong ki ha dei be se lo hi chu ho zo si na hin zo ting chule UPSC ho in a chaina mo nga alo thing ho si chu hin ta da untin ama ho si chu NDA academy sunga training boarding a ko na a hin nei diu ai tai chi academy sung na lut lewang chun nisya chona na tu jing ding physical mental emotional challenge tampi na hin ki mai tu pi jing ding hi chi NDA training hin zo ho hin BSc le BTech degree jong amu tha diu a hin chi chu JNU in ama ho mina api diu hi chi NDA a hi kumthum sung training a hin zo ting le cadet ho chu ama academy chi in chi kin untin chumuna chu a chaina mong final training anei ki diu a hi chi training abol naw mun ho chu Indian Military Academy IMA Dehraduna ichi army ho ading a hi in Indian Naval Academy INA Kerala iji mala muna Kannur district sunga hichi hi Navy ho ading a hi in Indian Air Force Academy hi Telangana a Dundigal muna a hi in hichi hi Air Force ho ading a hi mun ho a chu training azo tingole commission mu untin chu ko na chu officer a hi naw a khuljin naw chu hongki pan pe ding a hi chi a hi NDA hi exam mai hilo mission khat a hi tia hi ki seilo ji a hi career se hilawa chondan khandan character sim namun jong a hi in academy khana ko na line thuma mancha thei thipna na jilti na hi chan chu NDA thu a video isim o hin video hoi sa ole like share boarding na hai pu te video kirai ki mu ki ka 7 na bonun nom